Mina nginguLendi Ndebele, ukhansela weSomnene wathi 18 lapha okuzalwa khona uMkhulunyelwa Tshaya Nkomo oyaziwa ngebizo lebusiness ukuthi ngumain line elokuhlekisa uSirata. Uzalwa kuplot 42 eSomnene. Sijabula kakhulu ngalo umsebenzi awenzileyo ukuthi athenge irigi ukuthi ancedise ama-farmers kuqala, ancedise labo makhelwane lapha sise ePlumtree ebulilima, kodwa silabo makhelwane Cholocho Nyamendlovu sikhangelela ukuthi umtshina lo usize kakhulu indawo yethu ivele iyasilela amanzi. So lapha sibone ngani uwenze umsebenzi omkhulu kakhulu lokuthi uhlangabezana lenhlelo zikahulumende ezifuqa ukuthi kube lamanzi ahlanzekayo ebantwini. Ngikhuthaza ke ukuthi abantu labo kabathathele phezulu umsebenzi owenziwe ngumain line, bahlanganise khonokho nxa kusithiwa izikwelede kukweledwe kugejwe imgodi indawo yonke lesibe lamanzi. Yikho esikuthokozelayo kakhulu, simfisela ukuya phambili futhi. Amanzi benjani khona esigabeni sakho labakhansela? Amanzi lapha ahlupha okwedlula ukuhlupha. Imigodi eyagejwa nguhulumende kungakaze kube i-independence imithathu kuphela eSomnene esebenzayo. So kusithi ama-farmers la abenelisayo yibo abenelisa ukuzigebhela imgodi, kodwa akula mgodi ekahulumende kuze kufika kathesi. Sikhangelela ukuthi ama-farmers azaqhubeka ke kathesi esebenza lo main line ukuthi imgodi bemningi, kanti le nhlelo zikahulumende ngazifika sikhangelele ukuthi kusetshenziswe nale eka main line rig isebenze kuze nezizigaba lapho kuseduzane layo khona. Elizwi kwabanye abantwana abaphuma lesi sigaba abalaleleyo kakhulu abahlala ngaphandle kwelizwe. Bengiza ukuthi abafowethu labodadewethu abangaphandle kwelizwe, nasi into enhle enziwe ngumain line uMkhulunyelwa umfoka Tshaya okaSinyandulo. Bengicela ukuthi ngasonke siba lembono emihle efana layona leyi, lanxa singabuyisanga irigi njengaye kasibuyiseni okunye okuzathuthukisa isigaba sakithi. Siyakwazi vele sonke lapho esisilela khona siseselenhlelo zethu zezindawo zethu ezingakami kuhle. Silohlupho lwamanzi, silohlupho iklinikhi yethu ayikapheli, silohlupho lwemigwaqo, asila sikolo kahle i-secondary school esigabeni sethu. So kasibambisaneni, omunye lomunye angene ngalokho kungaphathisa isigaba njengalokho kwenziwa ngumain line.